kumsang hi somni June ni som le passeria China People Liberation Army tele India Army ten Galwan Valia inti buaina hanne wanga Indian Army somni lai mai nunna an chantak nuwa khan Indian Army le China People Liberation Army te in ebnachu tuntheng hian halakal chomek zela India le China in rina line of actual control a hian China People Liberation Army tele Indian Army te in ebna hi atop tak tak thailo hani deuber hani kumsang ni somni pani April ni som pani thole ni hania Rainbow Mizo Channel clear tu te chibai ule India le China in rina line of actual control a hian dan tam tak jam hania masa chung dan ta chu kan soita kang khan Indian Army somni ngot mai han thina kumsang ni somni June ni som pasari nulama khan line of actual control a hian zom ani tak tak talawa China hian Arunachal border velate Ladakh border le ache vel Tibet langramate nasatakin ma aron la chunjom zela India le China hian inrem na kanduni tiveve masela diplomatic levela voitam tak in biakna nei anitowa sipai ho tulalte core commander levela in biakna ramsom pakhat lai mai nei anito boka inebna boruak asau sana mun hot spring rang atangin in nudo na chukal pui anita India le China hian disengagement chu ankal puita mase tuntheng hian Ladakh le ache vela te hot spring thren khata te chuan inepna hi halakal chomek zela China chuan anram nia angai depsang plain vela te chuan mun anla khormek boka chutiang bok chuan India point China sipai te anlo dan chana tana munram chang tak mai Ladakh chevela tlang chungzola anin khorna mun ta chu tuntheng hian chua san anla tum chuang lo bok ani India chuan China laka hian full disengagement anti azawaya in nudovek na chu kalpui turin rotna athlen thrina mase chu tianga sipai zongjong te in nudona athlen thailo na chan chu depsang plane hi China hian achua san du lo ani kumsang ni somnia China le India ani neptrana tangkhan depsang plane a hian China sipai ta chu an lo luta amma zongjong chuan India control na hnuaya ania Indian Army te hian depsang plane vela hian patrolling te po an nei fo thrina mase tunnu ai ro hi chuan China People Liberation ten mun an khurta ka wangin Indian Army te hian patrolling nei po an har sat pha ta hle boka tuntheng hian diplomatic levela in biakna an nei fo baka China media tele India media te inkara in puton na le in dauna atheng hani deu bera line of actual control chevela hian rampani ten malak na thar an nei chuan line of actual controller danom te bochiain manron lani tin hanin puton ngal zelbo Russia le Ukraine boina chungchanga hian India chuan alai takathirin on lambi kan nei lawani antia mase media tam tak ta chuan India hian malak dan zongjong clear hian neutral takin ding ni se chuan US le athurol pui western ho ta hi athlop lawanga Russia po athlop tur ani lawa mase khothlang ramten an hrek na takara India chuan Russia nena anin sumdon ton na chu pangai takin akal puya paisa anin thlengton dan tura po romhan na thar an siam boka heng zongjong awang hian India chu athu soi anga ding lowin Russia lam aon zokani antia mase media ten heng thu an border mek kara hian US le India chuan 2+2 dialogue kanti chu an nei zota hein biakna hian US satrangin Defense Secretary Lloyd Austin le US Secretary of State Antony Blinken te hanron kala India in India Defense Minister Rajnath Singh le India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar te antel bok ani US le India in hetianga in biakna an nei hi China chuan andu lozia an sai chuaka China Foreign Ministry thupuang tu Zhou Jian chuan Beijing khopuya tangin India le US in biakna an nei na hian US chuan India fui porin China le India hian inremna kan nei theina tura kongthui takmai kan lo zo to chu he in biakna hian achu chevekani atia Zhou Jian hian asai zel dan chuan Russia in Ukraine arun na po hi thildang vak anilawa US le khothlang ram tangrol polten khovel anop beta andu tua ansua samna lakata hi nukchok turin Russia chuan malak na pakhat anai veang chau ani atia kan threnom India laka hian kan ram chin dik tak hi kan claim lawa
Qing dynasty hunlaya China in aop chung tam tak te chu India in aop hi kan rem tia tuna India ne na border boina kan nei nai ro hi chu ramjim te chau ania hei hi rampani te in biak na mangin kan la soi fel thaya ma se US le khothlang ram ta chuan India chu fui porin hetiang hian man la thrina hei wang hian India nen hian in rem na kong kan zo na chu harsha takin an siam thrina ni ati China hian Qing dynasty hunlaya anram opchin Hong Kong khopui te po mainland China ro ral na hnuaya an hnuk lut towa Taiwan po China ram chung ani tiin han ram chung angin an claim mek bok ani The Economic Times chuan voinlama khan thuthar an naya China Foreign Minister Wang Yi chu India ram chunga thakalta khan aron jina Beijing chuan Dalia hian rodna lian tham tak mai aron thlena China in India aron beile thut emo malak na thar anron neile poa India in alodan chana turatana munpoi mo tak tak mai atam jok chu Eastern Ladakh hot spring rang ranga tlang chungzola Indian Army te anin kulna mun tam tak te telin patrolling point som panga trangin disengagement kalpui turin India chu anphuta Beijing in India in nukdok tura aphut na mun tahi China ne na anin nepna boruak asaw san na mun hot spring tian soi area rang rangami te ania China Foreign Minister in he proposal haron thlan hi India External Affairs Ministry le India Defense Ministry ta chuan uluk takin an ngai tuani antia The Indian Express in voinlama han report dan chuan China in Indian Army te in nukdok tura an bai seinale an phutna patrolling point som pangana hi patrolling point som parukna le som pasarina inkara aoma India chuan aram chung ngai ani ti lantirna turin amada trangto khan helai duty post hi karam sing point tin aming anlo phuato boka nikum hasa kumsang ni somnia China le India sipai te anin sual buaya India sipai somni lai mai nunna an chan nuwa khan Indian Army te chuan helai mun hi kumni chungzat mai anlo luato ane China chuan helai mun hi aram chunga ngain aram angin aklema India point aram chunga ni angin ven him tumin helai muna hian Indian Army te ada rup mai bok ane patrolling point som pangana hian India tan chuan poimo na tak mai anaya eyeball to eyeball tia an soi thin helai area line of actual control chevela China People Liberation Army te an chetvel dan le in buat saina an kalpui dan zongjong ta chu midlong point amu thei ane Indian Army te position zongjong jinga helai mun hi China chuan angai mo berta jinga mi ania kumsang ni somni le sang ni somni pakhat chunga China le India in inemna borok sang takmai an kalpui lai pokhan helai mun atang hian Indian sipai ta chu nor chua tumin China People Liberation Army ta hian trum tam tak lu chu antuma ma se tlang chungzola tran hun kho anni wangin China People Liberation Army ta hi Indian Army ta chuan silai an met puaka hei hi warning shot tia soi ania tlang chungzola hian lu chil ngam lowin China People Liberation Army ta chu an kirle fautrin ani line of actual control anon cross tur zongjong po Indian Army ta chuan helai munatang hian an muthaya tin China People Liberation Army te hemi epa anin kulna mun zongjong ta chu midlonga mu thai mai ania hei baka hian an chevel zongjong te chiang taka anlo mu thina wangin China chuan helai mun hi angai mo tak le ani ti chuan Chinese Foreign Minister in rotna aron thlan zongjong ta chu Indian External Affairs Ministry in thuchua an siam dan chuan no ti in hanlo chang ani deuh bera Indian Army te patrolling point som pangana tranga in nukdok tura rotna anron thlan chu India chuan apom lawani ti an puangta ani India hian China rotna hi anhol na chan chu patrolling point som pangana mai ni lo patrolling point som parukna le som pasarina tang te po hian Indian Army ta chu in nudona an kalpuya disengagement kalpui tura China le India in thutlukna an siam nuwa khan hetiang hian India chuan asipai te anuk doka ma se Indian Army te anin nudo nuwa hian China People Liberation Army ta chu helai area bulloka hian anron thonlu bellea China People Liberation Army te hian kilometer khat huam chung anron opa Indian Army te anin kulna mun patrolling point som pangana tang hian kilometer ngavel chawla anoma
chu India tan a himlo ema wangin India chuan patrolling point som pangana hian nget jokin sipai te ada zuita ani India sarkar chuan China Foreign Ministry hena hian chanlet na anpea Eastern Ladakh hian inepna boruak thar chok chuak tu kanilawa abultum tu jok chu nangma ni innia inhu dona rampani ten kan kalpui nuwa khan in sipai ta chu ron kirtir lain line of actual control bulloka hian mun anron khwarlea China People Liberation Army ta chuan line of actual control dan kan nai thin LSC tranga kilometer ni bial chunga side le lama hian sipai ta le ral thuam te dabel phal anilawa mase chu bo chiain China chuan sipai ta inron tirlu le wangin patrolling point som pangana hian kan omve atulta China People Liberation Army ta hi depsang plan tele Eastern Ladakh area ranga inronin kulna tang hian inin nukdok vek anilo chuan India chuan patrolling point som pangana hi kan chua san don lawani antia China Foreign Ministry tupuang tu Zhao Jian chuan China chuan India nena inram na kongzo hi kan duwa ram intren ommai kan nia innek boitur kan nilawa mase inram na turata na rotna kan nai ta chu India chuan anhol tak zela wangin har satna lian jok theng mai thai din huna kan ding ta ni ati India in Beijing rotna anhol tak awang hian China media te po anthin ur hlani in Afriata China Mouthpiece Global Times po India hian inrem na in dona athang jokani tin an soibok India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan Sino India relationship chu regular takin thataka kalpui kandua mase tuna hian sipai thranem tham tak mai ta chu line of actual control le achevela hian China chuan alada chunjom ranga hei hi India le China in conventional agreement kan siam bo chiatna ania India chuan kumsang ni somni April tha status kuatan kan pomthu hi China hna po voitam tak kan hril toni atia chumi mil chuan disengagement kha kalpui tura ruaman ania mase innu dona kan kalpui nu loka China sarkar chuan asipaite China People Liberation Army ta chu line of actual control bullok loka Eastern Ladakh te anron thon lut lea Arunachal border le bauruak asausan mana mun makmahon line vela te China chuan line of actual control che vela dan ta chu bo chiain China People Liberation Army ta chu thranem tham tak mai heng huna te hian aron tirluta infrastructure chi rang in kalpona kongpui tele railway te anron siama China nena disengagement kan kalpui nuwa China in ma alak zui dan zongjong kan thlir hian patrolling point som pangana hi luazui zel turin India chuan thutluk na asiama mase chu inram na kan du lo wang ne lowin China hian dana bo chet ma sak wangani ati Russia le Ukraine indona boruak lian tham tak mai kara hian India le China hian boruak thar lian tham vak lo engemo an nei deuh ranga India External Affairs Ministry thupuang tu Anurag Srivastava chuan India chuan aram chung ven him hi angai poimo bera line of actual control hian dan tam tak China chuan abo chia hetiang bok hian Pakistan chuan ramria buaina an siam ranga Pakistan sarkar in thlop helpol chi rang aram chunga khoita chuan Pakistan nena kanin rina line of control ron crossin kanram chunga poi khoina lian tham tak anron thlentir ranga mase kanram veng him tur hian India chu achak toka Indian Army ta chuan Pakistan nena kanin rina line of control le China nena kanin rina line of actual control ta hi veng him turin thaitop kan chua zeldonani ati US le India in Vietnam nei 2+2 dialogue tia ansoya khan US Defense Secretary Lloyd Austin chuan China chuan Indo-Pacific region huam chunga buaina achok chuaka India marlam bordara muanna le zalena ta chu chemeka Indo-Pacific region atanga in border thleng hian malak na thar tam tak annaya infrastructure chi rang anron siama China laka hian India hian indram bung than chung ta hi ven him indua India zawm na ta hi hum him zui zel induni chuan engtiklai point US chuan indram veng him tur hian in kianga din zel kan tum donani ati haibaka hian kan soitak Ladakh standoff kha kan la rangin arinoma US Defense Secretary Lloyd Austin hian asoi zel dan chuan
Ladakh standoff khan hunrai tak chum thlasit khowot noya China People Liberation Army tenen khan in epna in kalpuya US chuan India kantran puina turin tuna India Predator drone hi kanron thonlu ania technology sang tak manga thuam equipment chi rang te India tran puinan kanron thona heiba ka hian thlasik khowot noya Indian Army te in thuam na turin thuam no chi rang kanron thon lut bok ane atia US chuan kha chau kha kandu tok don lawa India tran puina tur hian thlasik lowam le tura po China hian in epna lian jok aron chak chuak le ne chuan US chu India kianga dingin tran puina dangpo kanlaron thon zel don ane ati The Economic Times in han report dan chuan 2+2 dialogue annaina hian India le US hian antukhel lianber ta jingami chu Indo-Pacific region huam chunga China in ma alakna chi rang le line of actual control India laka nekna thar anai mek chu soiho ania Indo-Pacific region South China Sea China in military te adana turatana artificial islands santi thlirkar te takte te asiam chapta chu angai mo thu an soi chuaka heng thlirkar China in asiam chapa hian China People Liberation Army ta chu in bunin ralthum chi rang nen anom mek ni in an report bo India Defense Minister Rajnath Singh le US Defense Secretary Lloyd Austin ta chuan in biakna an nei boka bilateral defense cooperation anti rampani big te defense lampanga antho hona tur chungchang soidun ania US military tele Indian military ta chu injom na nget jok siam saka ral thuam siam chuana lama po tho hona thajok anai theina turin inram nan siam ni in an reporta The Economic Times chuan an report danin heng zongjong hi India chakna tharui ti chaktu tur ania diplomat lama in biak po na ba ka hian Indian Army tele US Army te anin biak po ton theina turin communication arrangement siam ani boka heiba ka hian defense lama hian amma aya tho hona thajok an nei zia entirna turin US le India hian hun local le tura special operation force te po din turin ruamanna an siam ni in an report bok ane ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia